ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye no burunga herereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kwigenekerezo rya gatatu munyonyo 2025 aho tugiye kurabira hamwe operation Karundura zikomeje kubera mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo muri territoire ya Masisi. Urugamba rukomeye rwamaze gukomera, turaza kubabwira ko Masisi hakozwe operation bwoko ki operation umuntu yavuga ko ari karabutaka kubera yuko abazalendo cyane ndetse n'aba 23 biragaragara neza yuko bose bari biteguranye, ariko abahombye ni benshi. Turaza rero kureba ibiri kubera mu bice bitandukanye, turebe ibiri kubera muri groupement ya Ruhago aho abarwanya 23 bongeye kuba basubiza ibirindiro, ariko nyuma yuko bibashinzura tubwira ko abazalendo bo bameze gute kuri ubu. Abazalendo nabo bakarariye ku rwego rukomeye byanga bikora umutwe wa 23 ugomba gusubizwa inyuma. Turaza kandi nitugera mu gisata kirabana n'ububanyi n'amakungu kubabwira ko Son Excellence Kisekedi Chilombo yashinje His Excellency Paul Kagame gushaka komeka uburasirazuba bwa Kongo ku Rwanda. Turaza kumva rero bitangazwa n'uyu munyapolitike Kisekedi. Turaza kandi no kureba ibiri kubera muri Kivu ya Majyaruguru mu bindi bice aho FARDC ivuga ko yatangiye ubukangurambaga bwo gusaba FDL kwitanga. Mutamuraza kutubwira ko ibikorwa bigeze he. Korwa biragaragara neza yuko ari ibijyanye n'ubutabaza komeza gutangwa kuko FDL nabo barimo baravuga ibindi. Ni mugiye kandi mu buryo bw'iramvuza kutubwira ko muri Sud Kivu ingabo z'u Burundi ziri mu bihe bikorwa. Ingabo z'u Burundi muri Sud Kivu zikomeje cyane n'ubundi kongera ibirindiro ku rwego rukomeye, kuko hari n'abayobozi babo ubu tuvugana barangije guhabwa gahunda zikomeye cyane zo gukomeza n'ubundi mu bagabo bakomeye witwa Brigadier General Posier Hakizimana uzwi ku izina rya Mingi, ndetse n'umwe mu bakoloneli bakomeye cyane bazina rya hari bose bakamejeje barimo barakomeza kudeployinga abasirikare benshi mu birindiro byo muri Sud Kivu bitandukanye bikikije cyane bice bituwe n'abanyamurenge. Turaza kubyumva nabyo mu buryo bw'iramvuye. Ni mu gihe kandi n'ubundi nituzaba turi mu arabana n'ububanyi n'amakungu ntabwo turi buze kubura kwabwira ko Kisekedi yemeye ko ateganya kujya guhura na perezida w'u Rwanda kwa Donald Trump. Turaza rero kubyumva nabyo mu buryo bw'iramvuye, turaba kantu kandi turabe ingene ibi bigiye kugenda bikorwa, ariko hagati aho biratangazwa ndetse biranemezwa ko mu bindi bice bitandukanye abanyamurenge bari kubaho mu buryo bukomeye nk'ibyatangajwe n'umukozi wa Croix Rouge. Turaza kubyinjiramo tubabwira ibiri kugenda biba ndetse n'ibiri kugenda bitangazwa. Turabwira ko rero hari ibibaye i Lubumbashi aho amakuru tugezeho agira ati intensity fighting has broken out in the city of Lubumbashi causing massive destruction and significant loss of life. Turaza rero kwinjira i Lubumbashi tubabwira ibiri kugenda bihabera ndetse n'ibiri kugenda bigaragara. Turaza kandi kubabwira ko imirwano hagati y'abafurero n'umutwe wa Senefake uri kuvuza ubuhuha ikatanga. Turinjiro turebe ibiri kugenda biba, turebe ibiri kugenda bikorwa zateye igikuba gikomeye. Hagati aho rero abamayimayi bo urugamba rwabakomeranye nyuma y'abiripotinze bihagaze gute Mutama? Ngo nyuma y'abiripotinze biragaragara neza yuko n'ubundi umubare mwinshi uri gukomeza kugenda urushaho guhunga bikomeye. Ni mu gihe rero u Burundi mu bibangamiye amahoro y'abanyamurenge n'amasezerano y'u Rwanda ni byatangajwe na Ambasaderi Olivier Nduhungire, Minisitiri w'ububanyi n'amakungu w'u Rwanda. Kaba rero ryagaragaje byinshi, bamwe mu banyekongo bagize ibyo babivugaho ndetse bagira n'icyo bagaragaza cyarangiza ibiri kugenda biba. Nyuma y'uko 23 ikomeje operation zikomeye, biravugwa kandi biremezwa ko ku mupaka wa Kavimvira hakozwe deployment ikomeye. Ni nyuma y'uko kandi Burundi buri kwishimira ibijyanye n'igitoro cyabonetse Kavimvira habereye iki Mutama? Kavimvira
ikijyanye no gutega abaturage niko navuga ni ibyakozwe n'abazalendo, ariko nanone igisirikare cy'u Burundi kikaba cyatabaye ni mu masaha y'ijoro, mu masaha y'isaa saba z'ijoro nibwo habayeho navuga nka ni ugutangira abaturage bari bagiye kwinjira ku mupaka neza biza kurangira ariko abazalendo mu by'ukuri n'abarundi babaye n'ubundi izamu cyangwa se patrouille. Nibyo Mutama, reka turamvura inkuru yacu twibutse abadukurikira ko ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama, amakuru yacu tuyaherehe? Amakuru bwaramenyesha amakuru, reka tuyahere muri teritwari ya Masisi yakomeje kugenda hagaragara imirwano ikomeye cyane. Yego, kuva ku munsi w'ejo ndetse kamemu nta nubwo ari ku munsi w'ejo gusa, no ku munsi w'ejo bundi biragaragara yuko ibintu bigikomeje gukomera. yego, ariko ubu noneho bikaba bimeze nabi cyane mu bice by'ahantu hitwa Kalembe. ngira ngo uranabyumvise no ko ku munsi wo kuwa mbere Ugushyingo 2025 nabwo habereye imirwano ikomeye cyane. ni ibice mu by'ukuri nakubwira yuko bereye hano muri Bashari Mukoto. yego, muri teritwari ya Masisi muri Kivu neza urimo ugenda winjira muri teritwari ya Warikare. yego, ngaha rero urusaku rw'intwaro ziremereye cyane ndetse n'izoroheje zirimo rumvikana mu mujyi n'ubundi uyu nguyu nyine wa Kalembe, bitewe n'uko abazalendo banze kuva ku izima. ntabwo biyumvisha uburyo cy'umutwe wa 23 wahabambura kuko ku itariki ya mbere rwose bari babasunitse babagejeje mu mashyamba ya kure. yego Mutama. ubwo rero ubu bazalendo bazanye intwaro navuga yuko ziremereyemo ugereranyije n'izo bari bakoresheje. izo bazanye Mutama tutaragera kure bazikuye he? ni ukuvuga ngo intwaro ahantu zirimo zirava bwanamenyesha amakuru hano ku kibuga cy'indege cya Pinga muri Warikare. ngira ngo urabizi ko ingabo za leta arizo zikihafite. yego, ibikoresho niho deployment yose irimo iratangirira, niho harimo haragenda hava ibikoresho bikaza kugaba ibitero. ubwo rero inyeshyamba za 23 nazo zikaba zihagaze mu birindiro by'ahitwa Kalonge, aho ni muri groupement ya Kisimba hafi n'ubundi ya Kalembe. yego, beza kumisha bikomeye cyane ibisasu muri ibi bice bya Kalembe, ku buryo mbese magingo anga umuturage ndimo mvugana nawe yambwiye ati rwabuze gica, ariko ambwira yuko impande zombi ngo zikomeje no gutakaza kubera yuko ubu muri iki gitondo wazalendo ngo yarangije gutakaza abasirikare cyangwa abarwanyi bagera kuri 6. ni mu gihe 23 nayo imaze gutakaza 2. abakomereka bo nabo ngo ni benshi. FARDC yatangiye ndetse no gutanga ubutabazi izana za mbangukiragutabara, za modokari zikoreshwa cyane mu butabazi. yego, ariko ubona yuko mu by'ukuri biri kubagora cyane. kubera iki? ibyo nta kuba irimo cyangwa se umuryango uwo ari wo wose utabara imbabare. yego, bikaba rero biri kubagora kuko n'izo modoka kugira ngo zibone inzira zo kunyuramo zishyike ku basirikare babo cyangwa se abarwanyi babo, ni ibintu biri kugorana ku rwego rwo hejuru kubera ko umutwe wa 23 nawo wariye Karungu uravuga yuko ugiye ngo gufata ibice cyane cyane birimo imisozi iri strategique ku buryo igisirikare kuza kubagaho ibitero cyane cyane gikoresheje ziriya drone za CHK. hari impinduka zaba zagaragaye ko biri kugenda biba byose? ziragaragara bwanamenyesha amakuru, ziragaragara kubera yuko nk'ubwo mu minsi yashize habonaga yuko igisirikare cya leta Congo FARDC kiri gukoresha imbaraga z'umurengera z'imodoka nako z'indege. yego, ariko ubu bikaba bigaragara yuko cyashoboka yuko ikoranabuhanga ryabagoye cyangwa se hakaba habayeho kuyobywa bitewe na control karabutaka ndetse ngo na systeme za welfare zirimo zirakoreshwa n'umutwe wa 23.
Yego dukomeje rero Mutama n'aya makuru mbere ko n'ubundi uza kugenda tujyana ku zindi axe nk'uko bisanzwe. Ndagira ngo turebe ibyatangajwe na Son Excellence Tshisekedi Tshilombo aho yagaragaje ko His Excellency Paul Kagame yaba ndi kukumva neza bwarabonyesha amakuru ubwatereka tushye mu gisata kirabana n'ububanyi n'amakungu turebe ibyatangajwe na Tshisekedi ubwo turagaruka n'ubundi tujyana ku zindi axe naho tubwira ahandi uko bizifashe. nta kibazo Ni Son Excellence Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashinje mugenzi we His Excellency Paul Kagame gushaka komeka uburasirazuba bw'igihugu cye ku Rwanda. Tshisekedi yabitangarije i Cairo mu Misiri ubwo ku cyumweru ku itariki ya 2 Ugushyingo yaganiraga n'abanyekongo baba muri iki gihugu. Kuwa Mungu ku igenekerezo rya 2 mu Nyonyo 2025 nibwo yaganiriye n'abanyekongo bamwakira gihugu cyo mu majyaruguru ya Afrika. President wa Kongo yasubiyemo Presidence ya Kongo yasubiyemo Tshisekedi ivuga iti imigambi ye ni intambara n'ubushotoranyi icyagamije n'ugutanya igihugu cyacu no gufata cyangwa se kwiyomekaho igice cy'uburasirazuba bwacu gifite ubutaka bukungahaye ku mutungo kamere kandi bwera cyane. Tshisekedi yaganiraga n'abarimo abanyeshuri abanyekongo biga mu Misiri ubiga ibijyanye n'ubucuruzi bakora ibijyanye n'ibintu bitandukanye ndetse n'abasirikare boherejwe mu myitozo yibanda cyane ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Yavuze kuri gahunda y'ibiganiro bitandukanye igihugu cye kirimo mu rwego rwo kubona amahoro birimo nk'ibya Nairobi, Rwanda, Washington na Doha. Tshisekedi yagaragaje ko yababajwe no kuba ibiganiro by'i Rwanda zo muri 2024 zarananiwe gutanga umusaruro ku mpamvu yise ko yaturutse kuri Perezida w'u Rwanda. Abitabiriye inama bagomba guhuriramo umukuboza muri 2024. Uyu mugabo icyakora yavuze ko Kinshasa ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo gikemuke biciye mu nzira za diplomasi. Yavuze ko mu byo Kinshasa yashoboye kugeraho harimo gutuma umuryango mpuzamahanga ugerageza gufatira u Rwanda ibihano. Yungaho ko ibiganiro bizaduha leta iye irimo nayo bifuse bigomba gusubukurwa mu cyumweru gitaha. Mutama rero ngayo nguko bikaba ari biri kugenda biba ni biri kuvugwa muri diplomasi. Ndagira ngo tujyane ku mirongo y'imbere y'urugamba tujyane no ku zindi axe tubwire biri ko biragenda biboneka. Agisi umuntu yajyaho bwanamenyesha amakuru ni axe zo muri Sud Kivu. Yego ni inkono muri groupema za Ruhago iherereye muri sheferi ya Nitra. Yego hano ni muri teritwari ya Kabare hakomeje kugenda hagaragara mu by'ukuri naho imirwano ikomeye cyane ariko ukabona yuko mu bice nka Bwegera nako Bwegerera hano mu bice bya Ilenga ndetse n'ahitwa za Katsoba. Yego bikomeje mu by'ukuri kugenda birushaho kuba bibi cyane kuko biragaragara ko umutwe wa 23 uri gushaka kuhagumana ariko abarwanyi ba Wazalendo nabo bakaba bashaka kuhafatamo ibice. Yego ko ni ibice nyangwenda muntu akomeje yumva n'ibyo muri Kabare yakomeje ukuntu hakiri imirwano kuva mu kwezi kwa mbere ariho mu 23 kwa mbere kwa kabiri gutyo nibwo yahinjiye. Yego ariko yakangura abantu yuko ari amashyamba akomeye cyane kugira ngo umaremo inyeshyamba biba bigoye kandi noneho leta nayo ikaba yashaka byanga bikunda ikavuga ko izo nyeshyamba za 23 zitagomba kuhafata. Yego ubwo rero magingo aya ngaya rwose maze kwakira ubutumwa buvuga yuko n'ubundi hano ahitwa muri Ruhago harimo haravugira ikintu cyitwa amasasu akomeye cyane. ni imirwano n'ubundi navuga yuko ngo ishobora kuza gukomera kurikije uko abaturage babivuga kuko bamwe batangiye guhunga bavuga yuko batari bwihanganire cyangwa batari bukomeze kwihanganira kumva urwo rusaku rw'imbunda. Kugeza ubu kubirebana na ramforo kuri buri ruhande bihagaze gute Mutama?
ntabwo mwumvice neza bwana menyesha. Ku bijyanye na ramforo kuri buri ruhande bihagaze gute? Urumva ahangaha mu by'ukuri ramforo z'igisirikare cya leta ziragoye kuko ni ibice 23 gifiteho ibice binini. Yego. Ariko none ubona yuko nabo amashyamba abarwanyi babo barimo afite ukuntu agoranyemo kuyinjira, kandi ahangaha ni infantry war, ni intambara yo ku butaka, byanga bikunda no gukubitana kuko nta buryo ubona buhari bw'uko wenda nka leta yahohereza nk'indege zo kurasa. Yego. Rero biragaragara yuko imbaraga nyinshi wazibarira kuri 23 kuko ni nayo ihafite abasirikare benshi. Yego. Ariko nanone wareba ibijyanye n'ukuntu abarundi muri iyi minsi barimo baragerageza gukontorora mu rwego rukomeye cyane Kivu y'Amajyepfo, bikaba binashoboka yuko bashobora kugira gute bashobora kuza kubonaho umusada w'ingabo z'Uburundi, kuko biravugwa ko batangiye mu by'ukuri ngo kubona yuko ibi bice biramutse bishizemo wazalendo cyangwa se abarwanyi ba FARDC byaba biri impamvu yo kugira gute iyo kwinjirira ingabo z'Uburundi ziri mu birindiro bitandukanye byo muri Fizi, Uvira, Mwenga, Shabunda n'ahandi muri Sud Kivu. Yego, kugeza ubu ndagira ngo tujyane nabwo utubwire ibindi biri kugenda bivugwa mu makuru navuga ko agezweho kandi ari kugenda garukwaho. Kugeza ubu ramforo y'igisirikare cy'u Burundi ihagaze gute Mutama, kuzana abasirikare, ikoresho ndetse no kugira abo basimbuza? Ni ukuvuga ngo ikijyanye na mutation na permutation biri kugenda bikorwa. Yego. Buryo bugaragara hari amakuru twamenye yuko byibura nka batayo zigera kuri 19 arizo burango ziri muri Sud Kivu ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ingabo z'Uburundi zarangije no kugera muri Maniema, biteguye yuko kuma 23 ishobora kuhagira inzira ihakiriye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Inzira bwoko ki? Bashaka kuzenguruka n'ubundi kugira ngo bakomeze kugenda bafata ibice. Yego, noneho kugeza ubu ku ruhande rwa leta bo bari gukora iki? Ni ukuvuga ngo nari nkivuga iby'Uburundi. Yego. Ingabo z'Uburundi ari brigade ya kabiri, navuga muri brigade bivugwa ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Irimo batayo ya 11, iya 12 ndetse n'iya 13 yari iri mu bice hano muri Ruzizi, Uvira, ubwo ni ku kibaya cya Ruzizi ndetse na Uvira. Yego. Bivugwa yuko harimo bamwe batangiye kujyanwa mu bice bya Fizi, ahari hari brigade ya gatatu igizwe na batayo ya 14, batayo ya 15 ndetse na batayo ya 16. Yego. Birumvikana ni bya bice bya hariya za Bijabo, mu bice nyine birimo abaturage. Nanone kuva Baraka winjira Bijabo. Yego. Bikavuga ko rero ngo bagiye guhinduranya, ndetse hakazana brigade ya 4 irimo batayo ya 14 n'iya 18. Yego. Yari iri ahitwa Kigoma, naho ni muri groupement ya Uvira. Yego. Vuga ko ya 17 ugiye gusimburana n'iya 19 yari muri brigade ya 5, aho bari mu bice bya Minembwe muri Fizi, hano mu bice bya Kipupu ndetse na Mwenga. Yego. Rero urumva bari kugerageza nyine gukora ibishoboka byose. Harimo na hamwe ari gutangirwa imyitozo, kubera yuko ngubwo ahitwa za Rupango ndetse n'ahitwa Dutimbiri hari bataliyani ya 8 n'iya 9 ndetse n'iya 10, ubwo hano n'ahitwa za Itara na Remera na Rurambo. Biravuga ko bari no mu myitozo ikomeye cyane n'ubundi yitwa controle militaire et la forest. Yego.
ubwo rero urumva yuko situwasiyo iracyakomeye cyane, ndetse FDNB yo ikaba igikomeje kugaragaza ikintu cyitwa imbaraga ndetse n'ubushake bukomeye cyane mu guhanganya cyangwa se mu kureba uburyo ki ngo babuza M23 ndetse n'umutwe wa MSDP twirwanaho gukomeza gufata ibice byinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego Mutama, reka dusoreze ngaha tugushimire cyane. Murakoze cyane bwana mumenyesha amakuru. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha tubashimire cyane. Ngaha tubashyikiriza amakuru abatoso yarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri dukurikiye bwa mbere itushonda sabone ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.